Oke, so halo bro akan ke video ngan pen EV kumnu ban register. Mo kumnu pin register yang ladi po digital pernor nang ta um, kam ta makan ke badon offer menta ti kumnu pin penon kami ukut. Ma ti kaban kong klik na kani link jong ka digital pernor kani ke website. Na pila ada ban klik na ke website ke ba phi ban le ai nang ni register no menta. Tenda pila ada ban ai nang ni register no menta. Ke ba phi ban le kalong jit ke package ka jong phi. Okay, so menta pila jit cubu menta pila jit ya ka. Um, Premium. Okay, pelajit dia kata premium package. Tika ik ba phi phi benle I check out. I check out. Hadin ka check out. Tika ik ba phi benle kelong ban fill ki detail ki jong phi ha ka tuka ba phi register menta phila ai hang tu di phila jit kamil ka jong phi menta. Wa shubu kamil jong phi menta phila depan ai tika kerteng jong phi tenda phila depan ai kerteng jong phi phila ban choose country nang ta phila ban ai number phone hang tu. Ma. Tiu number phone jong phi phila ban fill hang tu. Okay. So menta pila I number phone itu 89740352. Okay, sementara pila I number phone, sementara ke ikba fi fi benle kalau I sponsor nim. Okay, number phone pila ada ke ikba fi benle I sponsor nim digital. Okay, so ngani ya bitung tu. Okay, so sementara I continue. Nda pila ada ban I continue nang tu. Ke ikba fi fi benle I nang ni UPI transaction nang ta I nang tu. Okay, so sorry. Teu code ngal aklet ban I. Keban kong I apply code Xmas. Mau kan mau ban apply new code mau. Tidak pi apply new code. Tapi pila I untuk code mentah tu. Pila apply tu code. I apply. Dan pila ada ban I apply tu. Tapi kador kalau awan tang kat tu. Tapi dan kam ban siu san hajar siu tang arjar san spa. Tidak ada tu I place order. Tidak ada I place order. Tisapi hapo QR code jong ni jong ka digital preneur. Anda pila ada ban pay. Kemudian tang kuntus pang pila send ke screenshot takin sa confirm na po digital preneur pandala ada ban confirm kan sawan kamil hapo kamil ka jong phi kanwan ka dashboard ang ta kanwan ru bat ka kikus barok mah te tang tahi kublai shibun te penon kam kumbang ila batay hang tu kumno ban register te kublai shibun ru ipi bapay kani video nang share like but subscribe ke channel ka jongi but inse kandu pat aku ik video kublai shibun